Kumin World Cup in khel mu'nom zual ta jinga pakhata Argentina in Egypt an hne chungchang chuan soizui ala hlo hlea Argentina trantu te le atran lo tu te social media an la in hial chunzom zelti a mutu le a hretu te kan ni ome football dan mitatanga clear tu te clear dan po a in ang thei bik chuang lova Egypt Football Association an lungoi thei ngang lowa FIFA hne na an lungoi lo thu an thlen tak nge ani Country anga zanre in khela ni lo boka N2 antama khai in khela thil thlen dan tlang pui khachu kan thlom ome engpo ni se in khel chungchang kha tarlan lawatan chuan au yo me ma chu wangin hanta langma saphotila kumsang ni somni le paruk World Cup round of 16 khel meka ni zan ma sa khan sinhiat nu fualto Argentina erletin 3-2 in ai gupta an nea Argentina erlet dan hi media trend khat phei chuan thil maksati alo le thil thleng zen zen lo thil te naw lo tak ani thu war takin antar lang lomani an palen na chortangkain in khel tanga minute som pangana leka beisei lo jok Egyptan center back Yasel Ibrahim chuan short corner tanga ball kalzel chu atau lu tatlat maya rin lo jokin ma an ruaya an phur tul bok Argentina in an sipur sut ngai tumin an beya athlir tu te kania tichuan golan chu atanga minute ruknuwa an left back taklia fiko penalty lo chu Messi na peta ani mase an sipur sut na ningei tura an beisei le an ngai nge to hi Egypt keeper Mustafa Ahmed Sobier chuan alo save that maya ai gupta tlangwal te an phur zuala Argentina player te maktin an hoi phok thungani an mel han en khan van nei na in akian santa nge monio an tirum ni inalangani champion la hian an sipur sut ngei tuma beiletin bolpo 60% la yan changa mase apoi mo ber gol thun loin chollo kan manga chollok nu Argentina hian ama jong ain bol changtam ma se Egypt klar nung an thiat hlei thei ta chuang lowa an toizo ka wangin bol ka nga ni se an ni aya khan sang jok ma chon an ni miaw wangin achan chejok an ni tlang puile ngala in khel en tu tam jokin Argentina sipur sut muan tu mek lain Egypt bokin goal an ron thun le ta ni minute somnga pariat na ania Egyptian counter attack mangarang taka Argentina tlar nung ching pharin Mustafa Jiko chuan chiang zetin athol luta mase goal thun tura an nor tanna a build up kan tiang chia khan fall nge ya alana wangin match referee Fankois Latia Zier chuan mual sira VAR monitor avena Egyptian midfielder Marwan Atian Lisandro Martinez ake ara sakawangin he goal changkang tak hi nolani ta ani he an goal ro pui nolani awang hian Egypt player le an mani trantu te an lom lowa an lom lo sakli ani lova alinin an ling ati theyang chu boruak chia a in mung tranta ani mase da farotia minglem an vuasak Egypt bokin goal an ron thun masale ta thova ama loka a goal thun an pomsak lo ji ko bokhan haisem hasana siam sak chu goal a chantira minute somruk pariat na tlangrin lo jok hianin Sydney fain ma an hruai ta dera Argentina trantu khovel maini lo Mizoram mun rang mi te point hetiang din muna to hi chuan Argentina hi comeback tura an ngai to lova chuwang chuan a thenin an TV te an offer a then chuan thil dang an ti sana thin rim takin in khelan enjoy to lo hial nge ani mase Argentina hian troman tumlo an ril ru a pau khau troman tumlowa champion lai Argentina hi an in sik soya an coachina thuak avor boka asiruk la in an nor chun jom leta hun pa ngai top nan minute som pakhat chau om to tia round of 32 a kevat lama taulu to tu center back Christian Romero bokin taulutin an sipura su thena asiam saktu hi chu tu dang nilawin an captain Lionel Messi thawani an sipuran su thena tanga minute li le second som pariat nuwa Messi aronin larve ta ngengea hun pa ngai top nan minute thum chau aum to tia Egypt box chunga an buai nuai nakara kumsom thum pokomi hian ko zeta akevei lam nga ta hlaplutin an sipur hi asul zotani hun pek bela Argentina norbe na kara tanga ron put chuak thut Egyptin counter attack mang boka norlet le thudin an player chuan vor Mohamed Salah chuan Argentina box kila bola lupuya mase Argentina striker jersey number 9 hatu Julian Alvarez chuanin thiam taka lo chu sakin Salah hi atlujuya
heti atlu hian penalty hlo chua be sei ma se referee penalty pek na khop fall omlo ti in khel po ti top lai lok chuang lovin a chhun zom tir ta zela he ball kal phei zel hi Lautaro Martinez chuan dinglam sira tlan puin Egypt penalty box a avor luta defender pakhat bak veng tu nei lo Anjo Fernandez chuan toy iseta ta ulutin an chakna goal ani zui ta nge ani Argentina box chunga salat lukdana fall nge ya hrein an goal thumna thun tura Argentina ball chantran na lai kha Egypt player 10 VAR monitora enfia sak turin referee hi an nge na ma se referee hian box chunga penalty base ya salat lukha fall angai lowa chuba kha penalty in pek na khop fall ani lo ni in akhrebok ni in alangani VAR duty 10 fall chiang tak a omlo ti an thril boka wangin mual sir monitora va en kher tu la tilova a en talova hei hian Egypt player le coaching staff te thina ti ura an phuta luai luaya trong kampo an uluk to lowa an du tho viau bok ni in alangani referee hian Egypt coaching staff te jinga pakhat chu red card pe in Egypt head coach Hosam Hassan Baka an player pali te yellow card pe zuita ani kha in khel top don haya thil thleng hian mual sir bo ruak ti rang viau ma se in khel chhun zom ni in goal dang alu bel to lova South America team tha hi 3-2 in an chak ta jo kani in khela zawa Egypt player le an coaching staff te thin rim are theilova heti rual chi hian an tlom ngei dona alanto nuwa ro pui ta ka erlet Argentina player le coaching staff te loma wangin an lung a chethunga an captain Messi le an head coach Lionel Scaloni te mittuya tla an mittui an dang zo ta bik lovani Argentina captain Messi chuan ka penalty la awanga kan tlom ngei dona alanto nuwa kan tho chuak le khan kalunga ti chia ka in zoom zo ta bik lowani atopa chuan pathian in thilro pui tak min ti sak le ta kalom tak zetani tlom chunga ho kan du lova chu tianga ho ngot tur chu kan ni lo khatianga top ngot thei kha kan ni lo ani he team hian malampan aphua engtiklai ma in kan beidon san ngai lowang ti in atra chan le an team chungchang a soyani kha footballer abik takin outfield player anti mai goalkeeper ni lo zong te wang lai hi kumria ta tanga kumsom pakhat ni in an chuta kumsom thum ralan kai me uchuan anjam zal tranin an truan afum to a kumsom thum panga an tlin china phei chuan team tan in nga na an tling to me uthin lova kumsom thum panga an pel nuwa ram le club ta na in nga na tling chu kut chang khlia ka chiar tham le kan ni ome Mase Messiero footballer satli ani vetlat lova kumsom thum pakomi hi ram le club tan captain ni satli mai lovin anin nga na alania penalty ahla tuma po goal khat athun ba ka midang goal thun tur voi khat ala siam sak thei ta chewani kha ama thluk zeta footballer thania anchal Cristiano Ronaldo khan Spain ne na anin machon trum khan voi som pakua chi bola de line Argentina captain Messi hi chuan Egypt ne na anin khel trum khan voi som kwa pakhat lai bola deka dek satli amai lovin an game khai ding tu alani Egypt laka a goal thun kha tun trum World Cup a goal riat na ni in tournament kalme ka goal thun tamber ani meka goal sari thun tu Kylian Mbappe le Erling Haaland ten a khei mit dek chungin an meka ni tunge top scorer ni angti hi achiang lawa heti alan dan le an team te an kal tluan dan an tumpui te laka goal an thun dan en chuan Mbappe hi top scorer ani arin om viau thung heti hian Messi hian World Cup avain goal som ni pakhat thun to in World Cup chanchina goal thun tamber ani chunzom ta zela tin hei mai hi lani lovin kumrei tak chung record lo ni to World Cup midang te goal thun tur siam sak tamber Aziz nga berni na Argentina player ro pui Maradona record chu khumin Aziz voi kwa aneitani akhum tak Maradona hian Aziz voi riat World Cup akhel zonga te khana nei thungani tin hei ba ka hian Messi hian azonin World Cup match ko chung goal thunin record asiam chunzom ta zela World Cup azona goal thun reiber record achel mek ti na ne chu heti rual vek hian record du amlo po asiam tel ta thobok Inter Miami forward hian World Cup voi riat lai penalty pet to in henga penalty pet jinga achan ve 50% so hi gola achan tira voili a pet gola voili a hla to a
World Cup a hun pa ngaya penalty hla tamber record a chel mek bokani awang lai pel to mual chunga a hun hnung lam mang mek ani awangin tun ma angin Messi hi atlan tam to lo hlea tin a ma kha chuan winger emo striker angem wa khel thrin ania tuna hi chuan attacking midfielder angin a khela tlemin goal thun tampo ahara achan chu mi ina an chom ron thrin a khel puiten an chom ron thrin kha a khel puite chom tuwa atang ta jokani in khelaya mual chung alua zaw zong atlan tam zong kan tiang chu a area cover zazela somli pasari zethi tlan lova akala akalna ani boka zazela somnga don ani achu wangin atlan thui zong a hian akal thui zong hi atam lek lek to ti na ni chu soinep tum ngial mai la Messi hi chu soinep the ani lowa alar chuana tak tak Barcelona a Messi lo en kol to tu Pep Guardiola chuan Messi le Argentina team te hi afak le a Spanish coach chuanin hi champion zia chu ani Sydney Fire an hnufual to china chuan team tamzo khi chuan be seina an hlo to thin mase Argentina ero plom mai tura ngai chi an nivelo an be dong ve ngai tlat lo voi khat thil thleng zewa wangin engkim adang lam thei ti a hrechiang Messi nei chuan be seina inei rengang hun rem chang voi som ama mo lo voi khata tok chu adang lam bik na chu ani chu wang chuan katan chuan Messi hi khovela footballer thaber ania mual chunga Messi ala om chung chuan engkim atop to ti mai chi ani lo ati ani Argentina hian quarter final a Colombia ne tu Switzerland an ma chondona an tlang chho zel ani chuan semi final a England le Norway in khela chak jok jong nen an in ma chonanga an la tlang zel ani chuan France nen bok an final non thei don ani ama ero chu chik taka en lem lo tan po an tlar hnung a phui lo ti alanga an tlar hnung a phui lo em awang hian team thajok an ma chon huna an tal boin arin oma Cape Verde le Egypt laka goal ni ve chhuat tu hian an tlar hnung abik takin Asirton left back le right back hi athom phui dan an mu chuak watani lo chuan forward nei thalaka an mual phochia mangti a lo om viawani Argentina laka an tlom tuma referee thutluk na siam dana Egypt mi pui an lungoi theilowa Egyptian Football Federation chuan FIFA hna ziaka an lungoi lo thu thlenin chuta chuan Argentina ne na anin khel tuma referee thutluk na siam dan chu leina ro rel na nia alana wangin chui chian an phuta anin khel ham tu French referee Francois Latezier le assistant te chu ti sualian tak an neya wangin tun World Cup chung zonga in khel en kol tir to lo turin an ngen bokani anin khel zo khan Egypt captain Mohamed Salah chuan referee chung chang ka soi ngam lo ka soi chuan ka buai zual phang min ep zong hlirin thutluk na asiama kan in khel la kha World Cup match poimo em ani boxia tin official thutluk na chung chang hi asoya a goal thun masa jok an pom sak tak lo ji ko point kha referee kha alai lo thlo tani ram pu minarim taka kan lo be ve to na chu a lo thlona a chantira engkim kha ruwa man lok vek a chak tur po duan lok vek ani Argentina chu champion no pui hlanan ni a World Cup an champion engpo ni se katan chuan pathian hi engkima ni a thil dik lo ti tu te chunga ro rel thin tu po ani ti in aling lea ji ko bok hian an ram mi pui te hna poi ka ti tak zeta ka in thiam lo hle mai limna thlen cheu kan dua ma se chak tura duan kan ni lo ani ange referee wang ani choi moina no pui chu Argentina lam hoin koi her ani ta e ti in an ram mi pui te hna thu pha a choi ani Egypt head coach Hossam Hassan chuan referee na khan athil ti diklo zia kha ka hrila Argentina khan chakan phulo kan rama ka ho nuwa po World Cup match pakhat ma ka enjoy lowang a chan chu he in elna hian dikna in huna changve tlat lo trong kam moi ta ka soi fi emo kan van duai wang ani ti emo a soi kwal rule ka tilem lo voina hian bumin kan oma le nei ta ka ro rel na kan ma chon ani in za ton taka in khelle angkhata in enna aum lo ti in Argentina midfielder McAllister an player Hamdi Fati apot viau chung po a penalty an hlo chualo chung changa soi phota ti chuan soi chun zom zelin penalty ngei tur min hnol saka VAR a tak ngial po an en lo kan goal ni na la kha mak tak main an pom lo boka korpot lai thala kan mu vek nuwa po VAR ron ti a om chuang lo ani
World Cup champion lai ai khan kan khel thazoka kong eng kima kan chung nung jok ma se mual chung le mual pon lama thil thleng dang de khan mual chunga thutluk na siam konga omzia ane ani World champion lai hi in elna a anla tel chun zom zel andu ani mana tin Messi ala om chun zom zel andu nei te ponalang football a hian technical pia lam thil hian mual chunga omzia thui tak anei fo champion lai te hian tran an hlo fal bik thin te po alo ni ma na ti in Argentina chu FIFA in an tran bika an du sak bik nia a hriat thua soi in khel en le ham lampang refereeing lama mithiam English Premier League official Louis Graham Scott chuan Egypt goal pom ani talo thlat mai kha thutluk na dik lawani minute somnga parian na jiko goal thun theina na bolan in pek kualaya atian Lisandro Martinez achu kha thilpa ngai ve mai ani a fall anga ngai turani lo Argentina goal atangin iat za vel da ya hla ani a in ven na hunan nei VAR manga endi kani nuwa an goal thun nol sak chungchanga Egypt lung oilo na hi a om hlia kha thil thleng kha chik taka kan en chuan in sihlek contact chu a om nge ya team pani player te kha an ke a in toka an kor an in po sak se ubok ma se VAR in rol angai na khop thil lian ani lo chu wangin referee ati sual le mu mai thil lian tak a om chowa aron tur VAR ron na chi ani lo athu nei na pia lam thilani in khela gola lutani hrim chuan VAR hian goal thun tu ten an nor tran na laya thil thlen dan an endik zia tuntuma po khan bolan in chu sak na china tang khan an endik goal thun hnolani don chuan fall chiang tak a om turani a tuntuma kha chuan chu tiang chu a om lo ani goal thun tura bolan in chu sak tran na le goal an thun in kar hun le mun athui zo po le fall lian tham mang chowa goal thun to hnolani theina hi asanga tuntuma kha chuan chu tiang fall lian tham chu a om lo ani hete fung mang bok hian Argentina chakna goal thun ma loka sala penalty be sei chungchang kha hante vele ta ila sala te kha an phei khok a in si zeu chete tak takina in si kha thil kha sala tan tluk na khopani lova fall ani lo chu wangin Argentina chakna goal kha pom tur ani ang che in Egypt goal thun an pom tak lova kha pom tur ani pomani don lo rau chuan pom lo ve turani ati Arsenal striker Louis Thierry Henry chuan thil thleng in ang VAR be chan threwa thutluk na siam po a in ang le ngai si lo chu in hnial na chok chuak tu ani thu soin in ang tlang taka thutluk na siam a poimo thua soya goal nia na fual to chunga Argentina erlet dana fakrualin Egypt khan kha aya result tha kha an phu ani ati ve bok football dan remi te ve thung chuan referee khan thutluk na dik tak asiama Messi le Argentina changkham tu ten thil dik bu kanin dan be chan po omlova an ngai dan an au chu pui phong awangin a boruak alian zual tamai ani ti in an chang let ve thung ani sala penalty hlo chu lo chungchanga sala khan Argentina penalty box chunga bola khalluta ma se Alvarez an alo chu sak bola chu sak nu hian sala kele ake a in tok feya sala hi bol changjui theidin muna ading to lo hrim chu wangin FIFA law 12 false and misconduct be chanin ball in chu sak nu a taksa in deklek kha fall ani lo nataka in de emo ti thluk lui emo ani lo chuan fall hamchi ani lo wani antia Egypt goal thun an pom lo nuwa VAR ron chungchanga po goal thun tura Egypt in an nordon khan an midfielder atia khan Argentina defender Martinez atitlua he thil thleng hi VAR in mu in goal lu ma fall oma wangin FIFA laws of the game protocol angin kha goal kha pom thei ani lovani anti vele bok khovel mi hring piang to azonga referee chapera an ngai thin piang loiji kolina chuan sala penalty hlo chua lo le atlu chung pu a fall a chiar ani lo chungchang hi soi vele in khathil kha penalty ani theilo Argentina player khan fel fai takin sala kha bola chu saka chumi hnu chuan in dekin sala kha atlu ta chawani bolan in chu awanga an ke a in tok khachu footballa thil thleng pa ngai ve mai ani chu wangin VAR ron ngai na khop thil thleng lian ani lova tluk na tham lova tlu sala kha atluk dera wangin yellow card pek jok turani ati vele bok mitren khatin Argentina le Egypt in khel tuma match official te France mi le sa vek an ni chu thil thleng ngai lo ni in an soya
ama ero chu hei chu thudik tok lawani FIFA nuai in el na ranga te hian in khel pakhat en kol turin ram khatlang official ruat an ni fowa tuntrum quarter final France le Morocco anin machon huna match official tur tepo Argentina mi le sa te vek an ni don ani hetianga referee thutluk na chungchanga adik ti le adik lotia kanin nial luai lai hian upa sang thanga ve thung chuan engdang wanga ni lo ai gupta hi pathian mi te na men lowa lo ti du da tu ram tiam an lu thei lo na na an kong dal lui trang tu an ni awangin chunglam an chia an la phur ta zel ani hi ti in angai dan alo soi ve thung enge ingai dan ni ve reng le